sekushiya ukuthi konke kuyize enalo kusakukahle ukuthi benakho kukahle konke futhi kukahle nami kumini ngiyakufuna nokuba ukuthi enkulakho ukufuna kodwa ufuna wazi ukuthi kuyadlula kuyaphela ukuthi nini akusena ndawo kodwa konke sifuna sazi ukuthi njani na kuyadlula kuyaphela uma kumsebenzi noma kungaphelanga kodwa kuzofika iminyaka lakathi usuphreki nabo akuyodlala ekhaya sekudlulile njalo awonanga awunakhala uzoshwanga futhi but isikhathi sokuthini isikhathi sokusebenza kwasiyani na sidlule Isamuel chapter 20 11 to 15 so for 15 ulephela after 1,000 years and 1,000 years Isamuel chapter 20 verse 15 Lo lebito lakhe lelalingakabhalwa encwadini yokuphila wajikwa echibini elivutha umlilo lo igama lakhe elingabhalwanga kuphi na ncwadi yokuphila wajijelwa kuphi na echibini lani na lomlilo indaba isebhaleni kwegama lakhe ngoba vele uma kuyimina mhlawumbe ungacela mbangeni nami ngicela futhi asirongo uma bekuya ngokushoko nami bengabheki ishoko zami ngizayizala phela ngiphile nawe umzala Nkosi yami umzala uma umzala mntakasisi uma umshaya dade wethu uma umfowethu bhuti uma ubhuti wami ungishiyela ngaphandle kodwa siyazana siyakushiyela ngaphandle kepha asinawo lawo mandla thina asinawo lawo mandla okwenza lo msebenzi engasivukile samanawo amanje sinawo ukuthi sishumele izwi leqiniso umsebenzi wakho nowakho ukuthi sikhethe ukuthatha izwi leqiniso lithi iBhayibheli lo wafuna ukuthi igama lakhe alikho encwadini yokuphila alibhalisa alifezole uthaba akabhala legama ngezathu ethile okokuqala ngakhetha inkosi nokuqala ngakashukayelwe izwi noma ivangeli eliphila kuwe ngoba funa ushukayele bese unjani na uyanakukela mhlawumbe ngakashukayelwe siyavuma kunakini mhlawumbe selishukayeliwe mana ufuna ukulithatha abaneminyaka emncane bathi the time is on my side angesizwe ngiyakalisa family ngothanda namhlanje angesizwe ngokuncika mina ngiseneminyaka kanyawazi enkosini angesizwe ngokubani mina ngisenesikhathi kanyawazi enkosini uphile lempilo wazi ube negama ube namagama wazi sibize nawo size sikwazi namagama esibiza nawo kanti lelo gama lakabhalwa noma sithi professor ngiyakalisa musama ngoba professor kanti uprofessor nje alingabhalwa lelibizo akabhalwa uhamba awubhalwanga udumisa nje awubhalwanga umshumayela wakabhalwa maruyashumayela to those amagama abo angakabhalwa lithi iBhayibheli uyokuphenywa uma kungegama noma
munye umlamleli. Uyabona nje ukufuna manje ungazi ukuthi kungenzeka ngibhaliwe, kungenzeka ngibhalwana. Lento le ingenzeka ngabhalo. Ayikabe ngibhaliwe ngo-2020 makhetha uNkulunkulu, but ingenzeka ngempela ayiseka. Ingenzeka igama lakhe sekusuliwe. Munye umlamleli. First chapter 2 verse 7. Kuthi Nkosi ngenzeka ukuthi bengibhaliwe kapa ngibhalwami, omunye uthi ngenzeka vele ngibhalwami, omunye uthi angazi, omunye vele afakaze akazi. Kubalulekile sifundele ngoba munye uNkulunkulu, munye nemlamuli losesikhathini waNkulunkulu nebantu, lo muntu uKristu Jesu. Munye uNkulunkulu, munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, lo muntu uKristu. Lithi iBhayibheli okwamanje akakabi injaji okwamanje. Noma phila impilo, ubhale i-test, ubhale i-exam, uhlale i-seat, ungene la ungena khona, uphume la uphuma khona. Lithi iBhayibheli okwamanje akakabi injaji. Kodwa usewumusele okwamanje. Akakabi injaji kodwa usewumusele. Ushuthi ubebuka la ubhale khona. Ila ngokuhamba, ngokwenza nangokukhuluma. Okwamanje akajaji, bali uyamusele. Uthi Nkosi naloya, Nkosi naloya, Nkosi naloya. Ngoba okwamanje usamusele. Asafika isikhathi sokubhala. Asafika isikhathi sokubizwa kwamagama. Akafika isikhathi sokuphendwa kwenkulu. Asafika leso sikhathi okwamanje. Unobudlelwane nomniseni. Uma singena sibheke kakhulu incwadi yezenzo, lapho kukhona esitha epheleni yesitha, engasho ukuthi ngathi hayi ngoba benamandla kaniphile cha. Already kuverse 11 uNkulunkulu ebesebenza kuye. Wasinda upholo ngoba uNkulunkulu njani esebenza kuye. Namanje the examiner, the teacher, the marker, the moderator and the assessor is now Jesus Christ empilweni yakho. Uyena ozo-assess imisebenzi yakho. Athatha ingqongeni incina, siyabona bese yathika, athike umeqeda phansi, athi pass, athi fail, athi endorse, athi remove. Lisali igama lini lomakhisi. Uma seziyabana lithi iBhayibheli after 1,000 years bayovuka nabasebathuleni ngoba siphila nje nabantu esingcono ngife. Ngathi bese phile sephelile. Asingcono ngife phela. Akapheli. After 1,000 years of the ugly one, the devil big James, bese yakhululwa ledaba isazokhululwa. Ukubulala umuntu sisisombululo. Indaba isitheni mina nawe siphila nje siyabhalwa yini. Uma uphima nzini mhlawumbe lobhise lakulele bawubhala walandela nalele linye walandela nokuthi ikaliyoni yabhala list yabhala. Lithi iBhayibheli ongatholwanga ongafunwa naye asakhulunywa lutho. Thiwa short left. Siyawuthatha short left kukhona. Thiwa short left. Iphile lempilo asinankinga. Iphile asinankinga asabona. Bathuthi uyiphila sibheke phela ukuthi usekhona. Athubona. Iphile impilo kunonembezonjani na? Inonembezonjani? Omsulwa
Thina sifuna ukuba nenembeza umsulwa nabantu baze beshayela izandla sinengise ukuba uNkulunkulu bashayela izandla abantu kanti uNkulunkulu isinengise asiyekise indaba sengizokuba kakhulu sinabantwana eningi sinabantwana uma bebona la akhona ngezinto ayigqokile akho kaphethe baze bethi uyisikho bathi ufoundation bathi isikho kodwa umzali ekhaya ngiyajabulana nomntwana bathi la yakhona mbangeni baze bethi hayi usitishile bathi usitishile from phansi kaphezulu bashaya izandla uvele bakwazi kanti umzali zala ngajabulana umzali ngajabulana malweni uvele ngaphandle sinjalo nathi singaphinda sisho konke bathi uthini ubaba uthini umnikazi wempilo zethu uthini umqalisi uthini umphethe konke lithi iBhayibheli uma ngabhala ilabela aspire lempilo siwurace mara aspire lempilo sinoma siwela siwekhaya. We are not perfect, all of us, but unjalo uyasilungisisa. IBhayibheli nalapha khona ukukhuleka umoya oyingcwele uyasiza ukuthi sikhuleke. So asinawo namandla sizobani umoya oyingcwele mara mina nawe sifuna ukuba nokudlekana nomoya oyingcwele okanye asicreate indawo lapho umoya oyingcwele amukeleke khona usakhamuka bavala amakhala flathela usavela bavala amakhala flathela umoya oyingcwele loyo igama lakhe akolekwana phephetho nempilo usengathika osiyami ngathi wathi Jesu ndodana kabani na kaDavide nawe kodwa cha sifuna kupreacher nasenza kahle sifuna kuvela komunye nasenza kahle kanti the one who's marking the script akezeli anganaka lempilo esiphula masiphumela uyibona yonke lesiphima semsebenzini uyibona yonke emvangeni lo iphiluko usuphumile ekhaya bengabona kohlelo uyibona yonke uNkulunkulu athi umntwana wami kodwa wahlala uDavide okay asikuyini yini abantu uDavide angaqualify wakhe eThembeni yini abantu uDavide angaqualify wakhe eThembeni ukuthi zakhe bene ngiconigazi uthi nomunye angiyethembele impendulo yakhe uthi nomunye yini ngwana okay siyabonga phephethu uqinisile indaba uDavide angasaqhubeki akithembele zanamigcwele yini na because enkosi njalo siceleni zakhe lezi izandla zigcwele siyaplena ukuthi izandla zigcwele mhlawumbe siplena izinto ukukhumbula ukuthi lokhu bewusakhona ukwenza ngempilweni ufuna ukuthola uphindile kuNkulunkulu awufuna ukwenza uphindile kuNkulunkulu iBhayibheli noma sibomvu sinjengani na sinjengegazi kodwa uma sikhulunyiswana ziyathethelelwa inkazi efana nani na neqola mina nawe cha ngokwenza lokho sikhipha igama lethu othi siyakhipha thina sikhipha igama lethu usukholwe kangaka usukwenze konke kangaka manje sesikwenza konke sakwenza waze umphakathi usakhele binani ukufundiswa lapho longile
alunge nje ukuthi igama ulungile ukuthi igama ulungile kulunga ukuthi igama engafuna ukusondela khona futhi asisho ukuthi indodana yolale oyenza kahle indodana yenkulumo basishaya izandla ukuthi yabuya engqondweni lokuthi yabuya engqondweni yaza kumane kuphindele ekhaya kwesisebenzi mina nabasifuna kumane kuphindele ekhaya kwesisebenzi singamane sidle ney'ngulube ngesibuyele kubaba awukakalinyazwa uNkulunkulu awukalinyazwa ibhayibheli umuntu indaba inalo asibuke ley'mali ezimbali sisiyakhuleka siyafakazela kusami kwabaseFesu chapter 2 verse 5 Efesu 2 verse 5 omunye angibambela John 5 verse 24 omunye yaseRoma kwabaseRoma 8 verse 1 wozani sihambe siyezulwini siyona amabeba Efesu 2 verse 5 kwabaseRoma 8 verse 1 baseFesu 2 verse 5 ube kuphela noma sasesifile ngetiphambuko tethu wasiphilisa kanye naKristu sisindziswe ngemusa waNkulunkulu noma sasesifile ngani na ngemphambuko zethu wasindisa kanye nobani na sisindiswe ngani na ngomusa kaNkulunkulu John 5 verse 24 ngoba vele ngaphambi kwaKristu sifile qinisile ngithi kini lowo uvale ivili lami akholwa kulomthumile unakuphila lokuphakade akaye kwehlulelweni kodwa sewuphumile ekufeni wangena ekuphileni mhlawumbe ufuna ukwazi ukuthi yini ezokusiza ukuthi ubhalwe encwadini yani na yokuphila lo ozwa ini na izwi lami akholwe ilonjani na kanjani umkhomelo wakho noma usuzenzela umusa
ukuthi ungene kuphi na ekuphileni. 8 verse 1 ngoba seRoma 8 verse 1. Sekude kulahlwa kulabo labakuKristu Jesu. Akusekho ukulahlwa kulabo abakuphi na. Akusekho kancane. Yethu uthola ithuba lokuthithwa kabusha malanga uwena ukuthi ubulizwa uyafuna ukukholwa ofuna ukulibiza ngamagama. Uwena uthi ufuna ukukholwa ofuna ukulibiza ngamagama. Uwena unakhetha ini. I-choice ingeyakho. Namhlanje futhi i-choice ingeyakho. Akucindezelwa umuntu izwi lothando. Akekho ufuna lithathe ngenkani kodwa kuwena. Sivuselele Osu Jesu uyafuna kuselela zinikele nikela ngoqobo lwakho nikela ngoqobo lwakho nikela ngoqobo lwakho uqhubula ku-straight nikela ngoqobo lwakho lithi izwi yokusizana ukuzuza izwe lonke besilahlekelwa uyikhona siyazuza izwe lonke siyazuza ngiyaziwa khona la empilweni umsungobeni ngiyazuza izwi ngiyaziwa la ngihamba khona kepha ukuthi kuyikhona sengilahlekile lokho kuyikhona sengilahlekile izwe linalo izwe lihlaliza kodwa kuyikhona sengilahlekile kunjalo abantu basebancane ukubakhuza bayithatha kude le ndaba le bazuze izwe kodwa balahlekelwe impilo yabo balahlekelwe ubuntombi balahlekelwe nomnsizwa babo malizwe lonke bazuzile beze bebe nama-followers bebe nama-friends lapho konke kodwa izwe alisekho izwe alisekho. Asingaba abazalwane sizuza bonke silahlelwe ukuliqiniso asingabi aqale ngami asingabi abazalwane abazuza bonke kodwa silahlelwe ukuyikhona khona buka lobuhlungu usukwenze konke kwakuNkulunkulu 10 years 40 years 50 years 60 years 70 years 80 years 90 years emva kwa-90 years uthi igama lakhe alikho emva kwa-90 years uthi igama lakhe alikho uyafana nokuqalela ngabantwana fana nomntwana okuminyaka wonke how many days abantwana bakho esikoleni out of 365 66 52 weeks bafunda umntwana abantwana surely bafunda about 200 something days esikoleni sikuba namalungu usuku ayikho ipheli somntwana after 200 more than 200 days bese kugcine ukuthi ufail after funde more than 200 days ekugcineni bathi awukaphasi buka ke leyo pheli bese kube le eternity usuwethe konke bathi awusakuqualify kulena la nafuna ukunyaka uneminyaka
40 years, 50 years, 60 years, 70 years, after yonke lo mnyaka kanti awukamali akajaji umuntu bazalwane, akajaji uNkulunkulu, akajaji umuntu namunye okwamanje, akajaji umuntu ukuwena ufuna kuphila impilo nami neyamuntu mara ekugcineni iyamsondeza kuNkulunkulu, nalo iphila iyasondeza kuNkulunkulu phezu kwakho konke. Ngathi ngabalo nami ngiyayifisela sibalo, nami ngiyayifisela sibalo mayebizwa magama abanye bethu sithandaza kakhulu mara sinabudlelwane nomuntu kodwa sifuna ama-benefit ezinto zaNkulunkulu. Ubudlelwane asifuni ubudlelwane mara sibhizi sifuna lezinto zaNkulunkulu, mara ubudlelwane nakho sifuni futhi. Nkulunkulu siyacela sibala ukhuluma there is no condemnation. Akekho namunye okhondemayo, akekho namunye ukuwena uthathizwe awuthathi. Our duty is to preach the truth. Angaveli phela ukuthi mina lokho ngazibuzwa angiwazi, mina lokhu ngikwenza ukuba bengazi ukuthi asiqiniso. Funda iBhayibheli lakho phela uzalwane, lifunde likusize ngoba namhlanje sikole mhlawumbe kusasa sikho yinto ezokusiza izwi asikuthi siyabonga gedwa
siphendula tidota seJeriko. Haleluya. Sibonga ngoba lemehlo sibonga Babe egameni lenkosi yethu Babe Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Babe izwi lakho uNkulunkulu ukhulumile babili abantwana bakho bahamba babe nesikwa nesifanele udaba namuhla babe kwemphefumulo lokusutha babe imini esuku bonke banabo babe kazalo Jehova siyathi ke babe ukuthi lakho nalabaphila babe sifika silayivomela kodwa siyathi babe ukuthi nalabaphila babe sekuseni dibendela siyabonga babe ingeke yakho lethe namhlanje babe usipha sikwa sakho semini